Siopadóireacht go fáil míle Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a héantaíoch. Rannóg cad atá orm ag díriú ar bheith ag éisteacht. Level A1 topic 11, section 2, what am I wearing? Focusing on listening. Agus le múna, cineálacha éagsúla Éadaí a animnú, naming different types of clothing. Beg an bhfuileog cad atá orm uait don chníomhaíocht seo. You'll need a handout. What am I wearing for this activity? There's a link to the handouts and notes in the description box below. Cad atá orm, buintear úsáid as an réamhachal air nuair a bhítear a chur síos ar na héadaí atá ar dhuine, féach ar na samplaí thíos. So they use the preposition er when you're talking about or describing what somebody is wearing. Look at the example or listen to the example below. Tá sciorta agus blús orm. I'm wearing a skirt and a blouse. Literally it translates to there's a skirt and a blouse on me. Orm on me. Tá culla air. There's a suit on him, and we would translate that to be he's wearing a suit. Tá gúna arhi. She's wearing a dress. Again, those translate literally to there's a suit on him, there's a dress on her, but we would say he's wearing a suit, she's wearing a dress. Cad atá orm, what am I wearing? Beg tú ag éisteacht le Deirdre, Sharon agus Philip ag chur síos ar na héadaí atá á gcaitheamh acu. You will be listening to Deirdre, Shannon and Philip describing the clothing they are wearing. Éisteacht agus cuir tic in aice leis an pictiúr den bháil Éadaí chuí i ngach cás. Listen to them and put a tick beside the picture of the correct piece of clothing in each case. Plastic to an vír a há uair. You'll hear the sound clip twice. Cad tá orm. Me sé Deirdre, tá má 5 bliana d'aois. Tá gúna orm agus stocaí glúine agus bróga. Sharon is enim dom. Tá sciorta a chahabhagam le blús agus tá cóta orm freisin. Hi, Philip an seo. Tá colla gá chahabhagam agus léine agus bróga ar nó. Cad tá orm. Me sé Deirdre, tá má 5 bliana d'aois. Tá gúna orm agus stocaí glúine agus bróga. Sharon is enim dom. Tá sciorta a chahabhagam le blús agus tá cóta orm freisin. Hi, Philip an seo. Tá colla gá chahabhagam agus léine agus bróga ar nó. Agus inis rachani tríd an script, and now we'll go through the script. Deirdre. Is me sé Deirdre. Tá me 5 bliana d'aois, tá gúna orm agus stocaí glúine agus bróga. So, I'm Deirdre, I'm 5 years old, I'm wearing a dress, knee socks and shoes. Stocaí glúine, knee socks. Sharon. Sharon is anam dom. Tá sciorta á chahabhagam le blús agus tá cóta orm freisin. Sharon is my name. I'm wearing a skirt and a blouse and I'm wearing a coat as well. Philip. Hi, Philip an seo. Tá colla á chahabhagam agus léine agus bróga ar nóí. Hi, Philip here. I'm wearing a suit and a shirt and shoes as well, of course. Agus inis na freagraí. Deirdre, tá gúna, stocaí glúine agus bróga arthaí. Sharon, tá sciorta, blús agus cóta arthaí. Philip, tá culla
é léine agus bróga Inis, bí ag léamh agus tú ag éisteacht leis an script. And now read along as you listen to the script. And sin beag seans dit é a léamh amach os ard tú féin. Then you'll have a chance to read it out loud yourself. Cad orm. Me sé Deirdre, tá má 5 bliana d'aois. Tá gúna orm agus stocaí glúine agus bróga. Sharon is enim dom. Tá sciorta a chahabhagam le blús agus tá cóta orm freisin. Hai, Philip an seo. Tá colla gá chahabh agam agus léine agus bróga nó. Agus inis, lé amach os ard é. And now read it out loud. Is mi sé Deirdre, tá mé 5 bliana d'aois, tá gúna orm agus stocaí glúine agus bróga. Sharon is anam dom, tá sciorta á chahabh agam le blús agus tá cóta orm freisin. Hi, Philip an seo, tá colla á chahabh agam agus léine agus bróga nóí. Beag an bhilleog cad tá orm cúltacha uait don gníomhaíoch seo. You'll need a handout cúltacha for this activity. Cad atá orm cúltacha, suits. Tháinig focal nuach an chin sa gníomhaíocht, so a new word came up in the activity. Cad atá orm colla, a suit. Tá cúltacha difriúla ann. There are different types of suits. Féach na saisana cúltacha difriúla seo. Look at these different types of suits. Match shawl an cholla ceart leis an pictiúr chuí. Match the suit with the correct picture. Scríomh an cholla faoin pictiúr. Write the suit's name underneath the picture. An sin, come ceistena chun fáil amach an bhfuil na saisana cúltacha seo ag duine éigin. And then compose questions to find out if somebody has different types of suits. Mar hampla, an bhfuil colla spáis agat. Do you have a spacesuit? Cúltacha, suits. Colla, a suit. Colla sport, a sports suit or a uniform. Colla snáva, a swimsuit. Colla spáis, a spacesuit. Colla chodalta, sleepwear or pajamas or a baby's romper. Colla chodalta. Colla léime, a jumpsuit. Colla isca, a wetsuit. Colla karate, a karate uniform. So repeat after me. Colla, colla sport, colla snáva, colla spáis, colla chodalta, colla léime, colla isca, colla karate. Aberlum, cén size colla a ecan tú? Tell me, what type of a suit do you see? Colla, colla karate, colla snáva, colla isca, colla léime, colla spáis, colla chodalta, colla sport.
Cad iad na freagraí an bhfuil. What are the answers for the question an bhfuil? Tá agus níl. An féidir leat, suíomh ar aon cheist eile a thosaíonn le an bhfuil. Can you think of any other question that starts with an bhfuil that we have maybe used or come across in any of the units up to now? Líon na Gaeilge Éisteacht ag freagairt na ceisteanna seo híos. Fill in the small grid with the questions below. Answering the questions below, pardon me. So, agus na ceisteanna. An bhfuil colla snámha agat? An bhfuil colla agat? An bhfuil colla uisce agat? An bhfuil colla chodalta agat? Déan clachta na ceisteanna a léamh amach os ord. Practice reading the questions out loud. Má tá comhpháirtí fáil agat, chur an cheist an bhfuil blank agat ag buint úsáide as an bhóclór nua a bhaineann le cultacha. If you have a learning partner or a study buddy, ask the question, do you have blank, using the new vocabulary related to different types of suits and costumes. Dean nótaí dreagraí de chomhpháirtí agus an sin chum dhá abairt faoi. Mar shampla, tá colla karate ag seán ach níl colla spáis aige. So make note of your partner's answers and then compose or create 2 sentences about it. For example, Sean has a karate uniform, but he does not have a spacesuit. Agus sin deire le Rannóg cad atá orm, and that's the end of section 2. What am I wearing? Le múna cineálacha éagsúla Éadaí a anam nu, naming different types of clothing. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na quizle suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.